Ndeme thabama hu tevhela mafhungo fhano kha Belran News Channel one vha tshi kha ḓi vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Tshigwada tsha vhasedzulusi u bva Australia tsho bveledza modele muswa wa vhuṱali une wa ḓo thusa u tsireledza zwipuka zwa ḓaka na ecosystem. U ya nga vhasedzulusi, modele wavho u ḓo thusa vhatsireledzi vha zwa mupo u tandulula nga vhuronwane masiandaitwa a tshanduko ya kilima. Musedzulusi muhulwane o rangaho phanḓa tsedzuluso Dokotela Vho Matthias Darling u bva Yunivesithi ya Monash vha ri modele wo itelwa u tandulula thaidzo ya ṱhahelelo ya data malugana na tshaka dza zwipuka zwa ḓaka. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Ecology Letters. Tshikafhadzo ya lead kha maḓi i kha ḓi vha khaedu khulwane kha mutakalo wa tshitshavha nga maanḓa kha vhana. Kha bammbiri ntswa yo anḓadzwaho kha Journal ya ACS Omega, vhorasaintsi vho ṱalutshedza tshibveledzwa tshiswa tshine tsha nga shumisiwa u ṱola tshikafhadzo ya lead kha maḓi a phaipini dza mahayani. Tsedzuluso ndi ine yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Massachusetts Lowell. Vha si hangwe muthetshelesi u bvela phanḓa na u ri tevhelela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani hune vha ri wana kha Spotify, Twitter, TikTok, YouTube khathihi na kha nomboro dzi tevhelaho dzine dza vha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awangani zwi ḓa kha sia ḽa masheleni. Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.